ngakpham kawbiraganu neroka fc gi lottery lakliba December tang 10 da suksoi soidana pangthok seragani Siri Siri Gaurachandrai Namo Purba Samda Aigi Ipuroiba Oibiramba Siri Yumna Mangoljau Singna Magi Nungsiraba Imung Manung Sagai Natai Amadi Marup Mapang Khwai Punama Puthaduk Lamlaga Haukiba November gi tang 28 Private sector yaudana Manipur ki thabak phangriba naharol singda thabak piba oithokte haina Chief Minister Okram Ibobina phangdokrai Lupa chamanga amasung lising chapi chana hankidaba micham prada wahanna bamade apang basiba thawongi haina Chief Minister Okram Ibobina haikrai amade economic block na maram oiduna maud panduna leramba gari sing akanba section thoranga loinana Imphal da purakrai Kurumjari STV Pau Ming Tabiri Besingbu Taramnung Cheri Hausi Pau Sandong Pijari Private sector yaudana Manipur ki thabak phangriba naharol singda thabak piba oithokte haina Chief Minister Okram Ibobina ngase Raj Bhavan ge Darbar Hall da pangthokba skill development in Manipur haiba hiram da pangthokpa workshop haudokpa gi thoramda phongdokre Ministry of Skill Development and Entrepreneurship amasung National Skill Development Corporation na sinduna pangthokpa thoramadda Manipur ki Governor Dr. Nazma Heptullah, Labor and Employment ki Minister T. Mangao Aifei, Chief Secretary O. Nabakishore na Chingbana, Saruk Yakiba Thoram Aduda, Chief Minister Makatan Haikibada, UPS Sarkar ki Matamda, Awang Nopok State Chingda Industries Tauning Bamioy Chingda, Chada Kuntra, Subsidy Pibagi Thausiladu, Lisingani Taragamari ki December Thadagi Makat Jatha Hankidre. Center na pakhaliba flagship program singi chada tara state ki share puthokna hona bada changliba lupa crore lising amaga chamanga asi phauba puthokpa ngamdriba state asina center ki mateng yaudana chaukhot pangamloi makata na phongdo ki bada lanai company singna Manipur gi mai gi phibong gi matangda toina hanglakhi badu hauzik Manipur da mai gi awat padi laitre haiki we are extremely difficult because due to shortage of due to our resource funds. Earlier there is special category states in the entire northeast was there. By the time we are getting under the national decision ACA Additional Central Assistance around 800 crore and LCA. Under LCA, we are getting around 900 crore. Under SPA, Special Card System, we are getting 450 crore. That special category has been withdrawn. And with that, limited resource state like Manipur, number of flagship programs, Sarva Shiksha Abhiyan, National Education Mission, and the VIDP, number of projects, for that for establishing share 10% alone, we need more than 1,500 crore to bear all this decentralized social scheme that is 10% we are facing extremely difficult. So I would like to appeal and particularly Honorable the Governor. Governor Dr. Nazma Heptullah na Manipur ki naharol singda khusfa haibagi chunaba loksing piraga makoi ki senthok lambi semjakhina hona batangai fade lamdam asida thokpa pothokna industries taunana bathabak paikhatpasu kanagani training piraba matungda thabak pirabade Manipur asi chaukhat lambida manglomda changsinba ngamgani haiki. There are many areas. Just now you are 17
people, 17 experts, different kind of skills today you are discussing. And I feel later on we will have a focused discussion on each one of it to implement it. How, once we train those children, those youth, how we are going to implement to create jobs for them, because the final focus is jobs. The Prime Minister's different schemes are there. That Prime Minister's Kaushal Vikas Yojana is there. But apart from giving the training, we have to see how we can gainfully employ them. Otherwise, we will create more unemployment of the skilled people. So the focus would be, I would like you to discuss today not only skill development, but employment of those skilled people in various areas and how we can give them a better future for the development of the state of Manipur. Amaromda Governor Nazma Heptulla Chief Minister Oibo Vina Sargyatana Hotel Impal da Skill Development ki Mela Amasu Pangtuki. Mela ki Saruk Amaina Kulai Tadutuna Government Changjaraklaba Lalhoba Singda Certificate Yantoki. Tungda Rally Amasu Chatki. Matanda Kumuk Singh Musing Lupa Chamanga Amasung Lishing Chapi Chana Hankidaba Micham Praja Wahanaba Amade Apang Basiba Thawung Haina Chief Minister Okram Ibovina Haikre. Wapamasi Tongkong Lakshmi Bazar Pangtokiba Nomagi Oiba Political Conference ta Chief Minister na Pangtokibane. Wangoi Block Congress Committee na Sinduna Pangtokiba Thorum Aduda MPCC ki President Tian Hauke, Deputy Chief Minister Gaikhangam, MLA N Lokan, Fazur Rahim, Mahila Congress Committee ki President L Tilotama Amade, Congress ki Marueba Luchingba Kayana Saruyake. Thawangamari Lenana Deputy CM Gaikhangam na Congress Party Masagi Ojaba Thina Basem Kiba Political Party Nate, Laira Bamiam ki Awaba Kong Basem Kiba Party ni Election Maya Yorok Pasida, Nomata Ukidriba Masagi Ojana Basemba Political Party Kaya Turk Lagani, Masi Kangna Miam na Chapiu, State Asida Congress ki Oiba Lengak Amasoida na Laikigani. Jahi Taragamanga Sida Congress na Lengak Padagi, Chokat Kongtang Kayada Kumang Choksin Bangamle, Adubo, Center the BJP na Lengak Lakpadagi, Anobus Kim Project Kaya Paikat Pada Awaba Oire. BJP na election mamanga wasak kiba tabak sing amatang taubang ngamle haina puthokpang ngamlabade MLA Oibadaki Tokpigi haina Fongdoki. Chief guest na sarug akiba Chief Minister Oibo Bina Makatana Fongdokibada election court of conduct laktringi ki mangoinana Samuro Nagar Panchayat amade Thongkhong Lakshmi Nagar Panchayat Municipal Council gi thakta onkalagani. Center da paliba BJP gi lengak asi chinga khutka manada balaiba lengak ni Miram the Ladiba Black Money Sing Lairaba Bharati Praja Singi account Hapigani Haina Wasak Hibangam Draga Jonga Chapi Lising Chapi Tingjinduna Lairaba Praja Sing Amuka Hena Wahale Zatariba Tawangasi Micham Miam Apang Basibani BJPSC Yamne Communal Oiba Party Amani Muslim ki Imung da Police Thajinduna Kari Insang Thongri Haiba Pauba Yanganbangamba Party ni Bharat Puning Tamna Khonabada BJP na Kari Thodang Lau Kibagi Hangladuna Matamaduki Congress ki Luchingba Singna Ning Tamna Khonaduna Secularism da Yumpham Oiba Bharat Amastemga Lambadu Ngasigi BJP Lengak na Kangkhong Chaihanna na Khonare Haiba Wafam Sing Phongdoki Tahi Lishingi Mamang O Nataba Tahi Chani Sahum Chami Chama Mamang da Asok Nushi Sarana Layuse Mohoina Dat Si Hajalaga Mayam Si Nushi Natanaba Kananaba Sainanaba Moina Siliba Tauri Mayam Silagi Ekoi section ba darkar hoy Bharat ki संविधान Congress ki संविधान ne na hainari aduna swaina nungsinana sana sinana leiba state se leipak se BJP na kangkhong saina na bana tauriba mayam punamak sidagi ekoi section si Amarumda Moirang Block Congress Committee na susinduna Moirang Them Leibujam amade Khoyangbam Laikai dasu Youth Congress ki oiba political convention ama pangthokre. Thoramatu da Industry Minister Govindas Konthozam, Parliamentary Secretary Amin Shah, PDA ki Chairman T Mangi Babu, Parliamentary Secretary Oiramba M Prithviraj amade MLA Kaya Susorgyaki.
मिनिस्टर गोविंदासना कांग्रेस पार्टी से सेकुलरिज्म यामना थाजब अमदी ngakna chatpa party ni इंडिया बु निंखा तमना होनखिबा लुचिंगबा सिंग हातनबा सिनबा मियोय कयाना साबा पार्टी अमना इंडिया दा लेंगाकलकपदगी कांखोंग चाइबा फिबम अमा मायोकना ले हाइना सेंटर दा पालिबा बीजेपी गवर्नमेंट पो मराल सिखे सरुग्याखिबा एमएलए केरनजितना कांग्रेस पार्टी दगी चन्नदुना थादोख्रबा मियोय कयाना ngasidi अचुंबा सादुना बीजेपी दा यावरगा पार्टी हुनबसी अंगकपनी हौजिक मणिपुर की इशू अरिबा जिरी अमसुंग सदर हिल्स डिस्ट्रिक्ट के सोल्यूशन सोइदना पुरकलगनी कांग्रेस पार्टी दे मणिपुर की अपुनबगी सक्तम ngakani हाइबसी ngasisu खोंगफम होंगदना लेरी हाइके UNC na chathariba economic blockade na maram oiduna nahan makai Imphal da thorakpa yadana mauda panduna leiramba pot yawba gari chani hena akanba security ke section thoranga loinana Imphal tamna puthorakre ngarang numidang pung nipa lom taba matamda ADGP C Dongel na luchingduna achauba force amana maugi damak Imphal thadokibani police force asida IGP John 1 Play Khongchai IGP John 2 L Kailun yauna DIG district kharaki SP Singh MR IRB yauna central force singsu saruyaki hairi भारत सरकार का शांति की वारी सानरिबा मणिपुर थुगाइनब होनरिबा NSCN IM ना मकोई की खुलाई लेबदा सिजननबा सेल मणिपुर प्रजा मियामदगी लौदुना लेरे हाइना MPP की प्रेसिडेंट शोभा किरण से इकोनॉमिक ब्लॉकेट की मायोक्ता पार्टी असना चथब वाकद मिफमदा फोंदोखरे ngasi MPP के ऑफिस ममांगदा पांगथोखिबा वाकद मिफम अदुदा महाकना मखाताना हाइकिबदा मणिपुर दा हौजिक पोटचै की ममल का हेन वांखतखरे मसी की चावरबा मरमदी NSCN IM ना नेशनल हाईवे सिंदा चाउन टैक्स लोबदगिनी NSCN की तोंगान बजट अमा भारत सरकार ना हापतुना मणिपुर मियाम की अवाब कोहनबा मथौताई चथरिबे इकोनॉमिक ब्लॉकेट असी सेंटर की BJP सरकार ना तोहननबा NSCN IM दा हाइफम थोए मणिपुर सरकार नसु प्रोजेक्ट अमदे थिका की परसेंटेज दंगाउदुना लेबसी तोकलगा प्रजा मियाम की थबक तौबा मतम ओइरे MPP ना BJP अमदे कांग्रेस सरकार बो कंडेम तवी हाइके ख्वाइदगी हेन ngaiबदी मणिपुर थुगाइगे हैन हजिक लांगिबा कांगुसे मणिपुर प्रजा अखोना मखोगी मचिनजाकसे हुनबोइना तौरेबा मणिपुर थुगाइगे ना खलिबा ऑर्गेनाइजेशन सिंगदगी मखोगी नोंमै लेनबा चाक चानबा ड्रेस लेनबसे मणिपुर प्रजा अखोना लेहलेबा इंडिया गवर्नमेंट ना अंदि मणिपुर सरकार ना मखोइदा परमिट पिरगा मखोइसिबु अखोना करी कौगेबु परमिट राज पाइरिबा ऑर्गेनाइजेशन सिंगसे मखोगी बजेट से इंडिया गवर्नमेंट तोंगान हापिरगा अखोगी मणिपुर सरकार की नत्रग प्रजा सिंगदगी टैक्स से लहुनबिदबा मसी गतने अखोना अपील तौजनिबा मणिपुर साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल ने सिंधुना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फैसिलिटेटिंग सेंटर मणिपुर अमदे मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मीटिंग मखादा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हाइबसिदा नोमगी ओइबा सेंसिटाइजेशन अवेयरनेस प्रोग्राम अमंग से क्लासिक होटल द पांगथोखरे थौरमदुदा साइंस एंड टेक्नोलॉजी मणिपुर की स्पेशल सेक्रेटरी H ज्ञान प्रकाश डायरेक्टर UC लाइश्रम अमदे मणिपुर साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल के डायरेक्टर TH सुरेंद्रनाथ ना मरोइबा मियोसिंग ओइना सरग्याके साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डायरेक्टर UC लाइश्रम ना हौजिक के मतमदा मणिपुर की ओइना एंटरप्रेन्योर की अकनबा इहो अमग लोइनना इनोवेटिव आइडिया कया सिजनदुना पुथोकलिबा पोलमसिंग असिगे पेटेंट तहोबा तंगाई फदे मसीना पोट अदुगी प्रॉपर्टी राइट अदु ngakpa ngambada natana atai hiram kayadasu kanaba laigani haike स्पेशल सेक्रेटरी H ज्ञान प्रकाश ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हाइबसना कौंसिलिबसी पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क इंडस्ट्रियल डिजाइन न चिंग बकयानी मसी मालेम की ओइना होंगलकलिबा मार्केट कंपटीशन असिदा यामना मरुओइ हाइके सगोलबन मोरंग लेरक मचिंदा लेबा इम्फाल हार्ट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर अथौबा अरामबम की टीमना मणिपुर अहमबा ओइना नुपी अमा हार्ट वाल्व सिजनतुना सर्जरी माइ पाकना तौबा ngamle haina डॉक्टर अथौबा नंगसी इंस्टीट्यूट असिदा पांगथोकपा पाउमिसिंग उनबदा फोंदोखरे पाउमिसिंग उनबदा मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर निमाई चांसु सरुयाके डॉक्टर निमाई चान हाइकिबदा मणिपुर हार्ट के हॉस्पिटल मसिंग हेंगत हनबगी तंगाई फदबलै इंडिया सी हार्ट की लैना नाबगी मसिंग याम्ब लेबाक अमने इंस्टीट्यूट असिदा मीडिया मदे BPL की इमुंग मनुंगी ओइनदे लायंगबदा चादा कुन तागनी हाइके
डॉक्टर अथौबना मखातान हाइखिबदा हार्ट की दमकता मणिपुर की मपानदा सेल चंगना लायंग चलुबगी दरकार होइद्रे हार्ट अटैक तौरप मतमदा यामद्रबदा पुंग अमगी मनुंगदा हॉस्पिटल यौब ngamlabadi kanba ngambagi chang wangna lay haiki Mathang jahi gi angan basarukta pangthokadoriba taraga mathoi suba Manipur Assembly election gi mangoinana Uripok Kendrada Congress ki mirep oigadoribi MPCC ki General Secretary RK Ranisna gi election campaign hokhibaga loinana yum da changduna miyam gi apam pam da khanaba hokre Uripok Kendrada leiriba tongan bamiyosingna campaign aduda sarugyakhi RK Ranisna na phongdorpada Sothana leiriba Uripok Kendra bu chaukat hanna honabada mahak pumiyam gi mihut ohenduna Kendra atai degi hena chaukat pa Uripok Kendra ohensi karigumba mahanga mai paklabadi chahi khudingi ichau thokliba asi ko hanna honagani thabak phangdaba naha chamanga gi mathakta thabak pinaba thorang paikatkani Kendra sida leiriba lairik tambang amjadaba angang sing akhannaba thorang paikatuna lairik tamhangani Lamdam sida nupi angang da thokli ba thodok sing nupi legislature masing henga halabadi kohanna ba honabada mateng oigani phongdokhi Hauji akoi Manipur Kerala sida lese 60 constituency ni 60 sida nupi ahum khakkai nupi ahum chikakten di issue pukalapada awab oiba aduna yamdrabada manga taruk tara karagadi hai ba crime mayam jingje assembly da puthoga issue da nainaraga solve to bakar makaidi ngangani haiba wakalonda ayak nupi candidate oina chongthoga Uripok praja mayam dagi kajeraga ayak su issue du naina jaba yaujage haiba wakanda ayak niyep ojabani Sagolvan Nepra Menjor Lekai Deleba A Upananda Singh Yungi Gat Maya Dangarang Sakangdaba Singna Bom Amathamlamba Thombo Yaning the Fongdok Tunangasi Nepra Menjor Pukri Mapal Community Hall the Wakan Mipam Chatakre Nepra Menjor Pukri Mapal Youth Development Association Amade Nepra Menjor Mera Pai Bilup Anina Sindura Pangtokiba Yaning the Ba Wakan Mipam Aduda Sarugyaki Binupi Amana Fongtokibada Asigumba mi kungna taba akuba lerakta yamna toina bom thamjinbagi thabak ase lamdamasiki miyamna yaningde karigidamak mi sibe aba bom toina thambiribanu haibadu athuba matamda mari leinaba singna sengdokpiro haiki Dari maramgi damakta lekai sigi akuba sida 3 times bom thamlang ibase athubi matamda isa isu mayamna sengdokpiro asengba yawol loi singna tawbirga su athubi matam sengdokpiro haidana akoigi ne Menjor mara pai binupi singna ngasi dharana si phamjabani Taramathoi suba Manipur Vidhan Sabha Mikalda Oinam Kendrada BJP gi mirep oinana honariba Romeo Khundrakpam KS Jibon Singh amadi O Bikramjit makoi ahumna punsilaga pangthokpa nomagi oiba Sakti Kendra meeting haina mingthonba political conference ama ngarang Kendra sigi manung chanba Khoijuman Mayai Lekai community hall da pangthokre Ticket fangba mioi da sogat pahay nasu yanakre mifam aduda Romeo Khundrakpamna Kendra sida Congress ki sasana chaukat thorangda aduki matik shothale BJP ga anauba sasanama Kendra sida thamba tangai fadre haiki Prime Minister Narendra Modi na hanagi ari balupa chamnga amadi lising chatpi chanararoi haina November gi tang nipal da lauthokraba matungda miyam gi yenglaga lupa chamnga chatpi note ase electricity ishingi khazna school fee prepaid mobile top up oil pump singa thau hanba masung airport ta airline ticket leibada December gi tang taraga manga fawat chatnaba yagani haina khangan khrabasu anova order mathoktuna chamnga chatpi asi ngasi December gi tang ani gi ahing nongyai dagi makha tana chatnararoi haina Bharat Sarkar na lauthokre ngasi ayo angan badagi hauna sel kaithokna bhonabada bank na kaitho handabadagi khoisau narba miyamna more SBI branch ta landabada amangata thokre ISTV news ki more correspondent Sanjoy na pirakpa paugi matungna more gi miyamna ngasi ayo angan badagi hauna more bazar da leiba SBI branch ta paisa kaithokna nabagi dama queue lab nakhi Nungtil gi pung anirom taba phawda bank ki maikei dagi token yenthorkta badagi khoisau narba miyam na nung thajinduna attack tawbada bank adugi saruk kharada amangata thokibani thawdo du hek thokpaga OC More Umar Alam Taramathoi suba Assam Rifles amadi Nipan suba MR gi kangbu maphamadu da thomjilaktuna irang adu laksinki bank ki official singna phongdorpagi matung inade miyam da token pi na bhona ringai da computer yarakta badagi semna ringai da thawdo adu thokibani hari
PSC na Southern Hills piba yaroi haiduna kauriba economic blockade thama helakpaga loinana lupa changha amati lising chatpi chana handabadagi awaba mayok naduna counter blockade chathariba asida khundaminariba singi marakta kangluki irang thoklabadi state asida sasan tawriba Congress government amade center da sasan pairiba BJP anina daita pugadabani haina amukogi president PS Devan Sharma na phongdokre ngasi nungtil kwakatil da leba amukogi office ta pangthokpa pawgi mifam amada PS Deva namakhatana Manipur praja miyamna asuk yamna waraba phawbada daita lawgadaba singna politics ta thawai yauduna leibagi matam natre Manipur sarkar nasu Southern Hills district lauthokadaba leiragadi lauthokadabani lauthokloi harabasu mayek sengna khanggadabani tumina leishinbasi praja singda hiena awaba pinabani masina pamdaba thodokya thorpayai haiki UNC की प्रेसिडेंट गाइडोन कामई अमसुंग स्टेफेन लमकांग मणिपुर गवर्नमेंट हुजिक फारगा लेरे ब्लॉकेट तौबगी दमक्ता हुजिक अनीसी प्रेसिडेंट अमसुंग इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अनीसी फारगांदा अखोगी सिगी सिना अखोगी सोल्यूशन दी ओइरोय हाबिसिनी अदुना अथुबदा सोल्यूशन नम थिननबा मणिपुर गवर्नमेंट ना माइकई खुदिमक्सी येंगांदा यामना थुना अखोगी मसिगी स्टेप से लखल हनिंगी सिगी मथक्ता अमु हुजिक कांगलुप की इरांगसी याम थीना नक्सनबदौना ngarangdagidi yamna hengalappadawna tawbase masi thuandananaba akhoi pumnamakna manipurgi masing yamlaba chingi tamgi leiriba miyam pumnamakna wakhan phadaminasi aduga magi democratic oiba sigumba thabak ama tawragadi thabaktugi pamba amasung pamdaba yaningba amasung yaningdaba leigani madu democratically phongdokpa haibisidi akhoi masi democratic oiba kanu khongthang ama khangni masi madi akhoi accept tawi Nauria pakang lapa kendra da miyamgi mute oikiba singna miyamgi khanduna thabak pangthok lamdabadagi kendra si khamthengna sothaba kendra ama oire haina kendra si polling station kungani choigi development committee na maral sikre ngasi Lorembam Lekai community hall da pangthokiba pawgi mifam amada committee gi general secretary Mutum Borena miyamgi mahut sina mathau ningthina pangthoktabadagi lambi thong ka hena phattaba kendra oire Haugalagliba naharol amadi mimannadraba singidamak tawgani haina wasakhiba thabak sing pangthokpa ngamdre phibam asida kendra sibu awonba purakpa ngamgadaba myoida saugatnaba warep laure hayeng Dr. S Manaktonda saugatnaba political conference ama pangthokani haiki Sengmaijun Junior High School bu Education Minister Dr. K.H. Ratan Kumar na high school gi thakta upgrade tawkre Upgrade tawkibada nungaiba phongdokladuna all Sengmaijin coordination committee amasung Sengmaijin Thongam Youth Congress committee anina punna sinduna ngasi school asiki campus ta thagatpa phongdokpa thoram pangthokre thoram adu education minister K.S. Ratan Kumar and Tomchau Higher Secondary School ge retired teacher U Basi amasung ZEO Wangoi gi official kya susaruyaki Laibak tiba thodok amada Manipur police na nomaina kaptuna hatkiba thangjam jijamani ge thangmaiban cherau chingda leba mongphamda paumi singi ningsing yumbi ama khilakani haina thangmaiban kendra ge KH Joy Krishna lakthokre ngasi amjug president wangkemcha samjai amade atai thaupuba sing yauna mafam aduda yengsilaba matungda MLA na wafamasi lakthokibani yengsinkiba khongchet aduga mari leinana paumi singda KH Joy Krishna Paumi singa kathokpaga loinana miyamgi damak mathau pangthokri adubo makoina narak yeglakpa amade awaba tarakpa matamdade pungning thogatpibagi mahutta hanna phawpui yengbidabagi chatnabi leiriba silaibak thibani paumi singa ekai khumnaba utpa oina ningsing yumbi asi khinnanaba warep lobani haiki maki ningsing phurama all Manipur Working Journalist Police Union amasung thangban sinam lekai gi NLC club mayam punamak na yanaraga Cherau Singi, Mufam Sida, Kuba Mama, Koisem Lagani, Hariba Kuba Masigi, Sebagi, Asang Makudimak, Potopagi Daita, Amasung Sem Sava, Punuke Daita do Mandipuda Leba, Pomi Singi, Damakta, Makoina, Lamdam Sigi Damta sacrifice Tauriba. Lamdam sita mik nakung oheliba sinanauna lebak miyamda asengba thodo odupina ba coverage satpada thawai khubak bu thagiba asugumna Manipur da leriba pomi khudim ngasi gai khumna jaba oina ayakna asugumlaba ningsing phurasi saba haujeragani haidana lebak miyamda
थमजरी खोंगचतुदा सरुक याकिबा आमजुगी प्रेसिडेंट वांगखेमचा समजाइना मणिपुर गवर्नमेंट का थेंखांग कयारक उनदुना निंगसिंग खुबम असि सेमगतपिनबा हाइजेदुना लाकपने चही मरी फारकलब फाउबा पाउमिसिंग हाइजबसे गवर्नमेंट ताबिदना लाकपा सिलाइबक थिबने नहारो लेशेंबा क्लब थांगमेबन अमसुंग केंद्र की एमएलए ना लम पीबक लोइनाना खुबम असि अथुबदा साबा हौदुना डिसेंबर 18 फाउबगी मनुंगदा लोइसिंगनी हाइरिबसि नुंगाइबा पोइ हाइकी बुचेन चाउरब थाइमन की लेखाई सिदसु तौर ओनरबल एमएलए कथोकपिरकाना मसिगी मफम सिद पाउबी खुदिंगमकी ओइना अखोगी निंसिंग खुबम बदु ओइना सेमगतलगनी अदर मनपुर गवर्नमेंट हाइजरुबदु मनपुर गवर्नमेंट थबक चिनबदगिरा सेलैतबदगिरा पाउमिसिंगबु नुसिबिदबरा लेखिद्रबदि जमनीबु काय खुरबो पीदबरा खंगद्रे अदनो अखोगी ओनरबल एमएलए अखोगी जोइकेसनना तोथोकपिरकाना पाउमिसिंगदमत साबिगनी एना हाइनो हाइबि याम नुवाइजै जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट डिमांड कमिटी JDCC ना नवंबर की तंग अमदगी नेशनल हाईवे 38 कौकिबा इकोनॉमिक ब्लॉकेट मखा चथरक ओइना ngasi ayuk pung 12 dagi जिरीबाम सब डिवीजन के गुलाथोन बाजार दा तमेंगलोंग दगी चंगलकपा अमदे जिरीबाम दगी पुथोकदबा पोचै कया फाजिंदुना थमख्रे तमेंगलोंग दगी चंगलकपा पैसेंजर पुबा गाड़ी कया दगी पोचै अमदे गैस सिलेंडर सिंग फाजिंदुना थमखे जिरीबाम बाजार दगी DI टाटा दा पुथोकपा पोलम कयासु खोंजंग चंगसलिबा सिंगना फाजिनखे मरक असिदा पोचै फाबदा बोंगी मचाक यावरंबदगी नुपी अमा जिरी पुलिस ना फागतखरे हाइरे मणिपुर थोकलिबा थौदोक वाथोक सिंह खुंदामिनरिबा फुरुपसिंगना मसा मसागी येंगबा अमदे ग्रुपिज्म सागतपदगी थोकपने आइगी वखलोन थादोकनरबदी लमदम सिदा हेन नुक्सी चानबा पुरकपंगमगनी हाइना स्पीकर TS लोकेश्वरना फोंदोक्रे पांगई यांगदोंगदा लेबा इबुधौ तांगजलिलहा पाखंगबा मल्टीपर्पज कम्युनिटी हॉल संगाबगी थौरमदा महाकना वाफम असि फोंदोखिबने थौरम अदुदा MLA वाई सुरचंद्र यामथोंग हाउकेप अमदे हिल एरिया कमिटी की चेयरमैन डॉक्टर चालतोलियन अमोना चिंगबा मियोसिंग सुसरग्याके स्पीकर लोकेश्वर मखा ताना लमदम असिदा बनमदी ब्लॉकेट चथदुना मियाम वहलिबसे अपुनबगी वखलोन खनबंगमदबदगिने मणिपुर की मियाम मतम की ममल खंगना सिजनबगी चांग वाटले मसिना चौखट लंबीदा खोंग थांजिनबदा थिंथहले हिरम खुदिमक्ता मतम चाना थबक तौब चंगी हाइबगा लोइनाना ngasi संगारिबा कम्युनिटी हॉल असे मियामना निंगथिना सिजनबीदुना कानबा लंबीदा पुबियु तुंगी मिरोलदा सिनबा याननबा निंगथिना येंगसिनसी हाइबा अपील सु तौखे लंबी बातों को ठिकाना लगा कम्युनिटी हॉल सागर तरीका स्कूल सागर तरीका लगा सागर तरीका लगा आइस जानकार है मसे अमर घरों की ईमानदार मत है मसे कोई इतने चाव तो मुंबई का नाम से कोई निपा महासन को मधु कोई गुणों पड़ा तो कोई असीम मछली यार कोई कमेंट में ना बयान करी यूनिवर्सल फ्रेंडशिप ऑर्गेनाइजेशन UFO चजिंग ब्रांच ना सिंधुना साकिबा मैतै हुएल लालोंग सिंदम संगलन अमंगसी संगाख्रे संगाबगी थोरमतुदा लंगथबाल केंद्र के MLA कराम श्याम UFO चजिंग ब्रांच की लुचिंग पुरेल L लालचांद चेंगलै अमदे नहारोल थौदांगी पाउचे की एडिटर खोइरोम लोया लाकपना चिंगबा मियोसिंगना सरक्याके चजिंग इनात कनबलुकपा खुशमनदुना पांगथोखिबा थोरम अदुदा वांगांखिबसिंगना UFO ना लमदमसे की नाट अमदी कल्चर कन्ननबा लौरिबा थौदांग सिंग सिंथाके थोनिंगबा थौदोक थोक्ट्रिङेदा गवर्नमेंट अमसुंग UNC ना अथुबदा वारी सानबना अफबा ओइगनी हाइना मणिपुर नेशनल डेमोक्रेटिक फंड MNDF की प्रेसिडेंट CH प्रियो कुमार ना फोंदोक्रे वाफम सिंग असि बाबूपरादा लेबा पार्टी असि ऑफिस ता पांगथोकिबा पाउगी मिफम अमदा महाकना फोंदोकिबने पाउगी मिफम अदुदा पार्टी असि वाइस प्रेसिडेंट के खगेंद्रना हौजिक वरिबा फिबम असिदा UNC की लीडर अनिखक फापना वारोसिन ओइबा ngamgani थाजदे मतम कुइना गवर्नमेंट अमसुंग UNC अनिगी मरक्ता मुक्नबना फुरुप खुदिमक अंगकपा फंगना वाहले मसिगी अफबा फोल लाकनी थाजदे हाइके प्रेसिडेंट प्रियो कुमार मखाताना मियामगी अवाबस येंगलगा अथुबदा गवर्नमेंट वारोसिन थीबा चंगी नत्रबदे थोनिंगबा थौदोक थोक्तुना पुमनमक वामिनगनी इकोनॉमिक ब्लॉकन मरम ओइदुना पोचैगी ममल का हेना वांगिबा सिसु गवर्नमेंट मियंग चंगदबनी हाइके यंगसनबगी थबसिंग असि फगो पाउतादी सरकारी पाइगे अदु स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन सिंग खर तौगी कोली हैबदी ताई सरकारी ओइनदी मसि लोखनपा यु दबगुम तौगी मसि जु येंगनजनी पेट्रोल दि फंगदे है पेट्रोल गाड़ी लाए अदु लाए मसिन गाड़ी टैंकर कुंट्रा लाए निंफु लाए यंखै लाए है
अदु हुजिक क्यू लेरगा पेट्रोल फंगदन लेबसु याउरी अदुगा ब्लैक तदी 90 फंगिया अवांग रेट सिसु सरकार करी पॉलिसी तौरी हंदक बीजेपी नंबोल मंडल की जनरल सेक्रेटरी एच जितेना मीडिया फोंदोखिबा वाफम अदु अरानबा वाफमनी माकी मथक्ता ईसीआई एक्शन लौखटपियो हाइना नंबोल ब्लॉक कांग्रेस कमिटी ना फोंदोखरे वाफम असी ब्लॉक असी ऑफिस ता पांगथोखिबा पाउगी मिफम अमदा थौपुबा सिंगना फोंदोखिबनी सरुक याखिबा मीडिया अफेयर्स सेक्रेटरी एस चंद्रकांतना लैमपोपंगी पोलिंग स्टेशन नंबर 24/17 अमदे 24/22 दा रैंकिंग तौखि हाइबसी युमफम यावतब वाफमनी वाफम असी सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन एच अरुणजीतना बीजेपी नंबोल मंडल ना अरानबा कया हाइजिंदुना लाकदोर इलेक्शन असिदा पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी कया चथरपसिदा पामदबा थौदो कया थोरकयाय लाकदोर इलेक्शन से फ्री एंड फेयर ओइना पांगथोकनबा मरी लेनबा सिंग मीडियम चंगनिंग हाइके अखोई डिमांड उजरीबसी सोई सारमिबा कांगबुसिंग अखोई मसिदा सोई साबसदा चेनरिबा अदुगा मरुइना मिंग पल्लिबा एजिटेन मामसा अथु मतमदा अखोई आइनगी मतुंगिना एक्शन लौखटपियो मोइरांग पेट्रोल पंप पेट्रोल पीगनी हाइबदगी मियोय कयाना अहिंग यारेक नदुना ngainakhi ngasi ayukpong mapal taslaklaba phawba thau thanaba gari laktabadagi matam sangna ngaiduna lakpa miyamna irang horakhe irang adu kege moirang apunbaluki thomi sing amadi moirang police ke personnel sing laktuna lakshinke oil tanker aduga pump ki miyoy singa pau phaunaraba matungda gari yadabadagi lambi da leibani haibagi sengdokpa wafam pump ki maikaidagi miyamda pibadagi irang adu nemthaki pung tara adwaidagi thau pibadi hauke thaudok siga mari leinana thau hanba lakiba miyoy singna pendaba wafam kaya phongdoknarakli रिम्स के आईसीयू की थोंगदा अमदे जेनिम्स की गेटा बॉम्ब थमजिलंबदो ऑपरेशन कॉल हार्ट के सरुक अमा ओइना केसीपी पीपल्स वर्क ग्रुप के रेड गार्ड सिंगना जथखिबनी हाइना ग्रुप असिगे सेंट्रल कमिटी की कन्वेनर पोइरे अमसुंग सेंट्रल मीडिया कोऑर्डिनेटर की सेक्रेटरी लेनिन मैतेगे अपुन बचेरोल अमना खंगलकले नौना पुनसिलकलिबा केसीपी की यूनाइटेड फ्रंट असना अमुक नौहोंगना बॉम्ब की कल्चर हौदोकले हाइना लेबाक मियामना लौबदी लानगनी हाइदे मसीग हौरफमसी लेबाक मियामना ममुत ताना नैनरबदी कैपिटलिस्ट क्लास की फमनाइबा सिंगना चथबा सिस्टम अदुगे चेन रिएक्शन अमनि हाइना लौफम थोए मियाम की वाकत तादबदा नतना लुप अहुमना अरोइबा वाफम थमलबसु निंगाइजना लैथोकपा हाइबसी बोंग की लांदा ngaibani हाइना लौदबा ngamde हाइदे रेम्स के अथॉरिटी अमसुंग स्क्रैपर फार्मेसी एसोसिएशन पुन्ना लौतुनरगा चथरिबा अमोटपसिंग रिम्स के एडमिनिस्ट्रेशन लैरिबा अरानबा थोंग सिंग चुमथोकनबा ममांगदा अकनबा वाफम थमख्रे खंगलगली रिम्स के खा थंगबा सरुक की नोंगथक्ता फमलिबा फार्मेसी सिंग नुमित मंगानी की मनुंगदा थोंग लोननबा खंगलगली जेनिम्स के डायरेक्टर अमसुंग मेडिकल सुपरिटेंडेंट की मथक्ता सुसेरोल असना अकनबा वाफम थमलगली हौजिक पाउगी मरथना तेमबे अमतंग लुमिनसी Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Constipate sizinabiyum. Constipate sizinabana manung sanba nungaitaba constipation problem kohon mangami. Itan tanba manung sadaba singmusu kohon mangami. Nomada tumamdaida lumbu saba ising glass amada chamas ama natraga anida thadaraga sizinabiyum. Constipate. Pain relief ointment. Khwang naba, ok sikpa, tang sikpa, khu naba ni singbada sinaba yarba, lipsap gumna puthok saba, Auza. Panacea Coaching Center, New Chakon, the best and the only trusted coaching center in Imphal. Admission open. Revision course for SSLC exam starts on 10th December. 10th foundation course, classes 6 to 10, starts on 21st December. Our toppers of 2015 are 3rd position Victoria Ngangbam, 4th S. Sarnija Anoli, 9th Neha Jain, 11th Francis Kaisam, 19th A. Dayananda, 20th Viswanath, 25th Jates Rojit. Jolip, 100% natural syrup. Amasung capsule. Yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng
हक्चांगी लिवर सोक्लकपदगी कुचू सेंगक्तबा हक्चांग सोक्थरकपा तुम्बा चाबा यारक्तबा खोंग हांबा नुंगायरक्तबसिंबु फहनबा ngamba amata ngairaba upaidi Jolib syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolib capsule chabiu break matungda amukan taram nokcheri makhataba pauda District Legal Services Authority Tamenglong na Nungba Police Station ga khusumnaduna nomagyoba legal awareness forum amangasi Nungba Police Station da pangthokre Manipur State Legal Services Authority na sponsor tawduna pangthokhiba awareness program aduda Imphal East Samadi Tamenglong gi CJM ODB e Nautune Sori Advocate K Dhane Advocate Devanandana Chingba Myo Singna Sargyaki Thawanga mari leinana chief guest oina sarugyaki bi CJM e Nautune Sori na Hauziki miyamna legal education ki matang da piriba khudong chaba sing khangbaga loinana Legal Service Authority na miyamda lemna piriba ain gi oiba kanaba sing lobiyu court amadi police sing gi marakta afaba mari leinanduna micham miyam gi chap chaba hak sing phanganna ba khona kadabani sasinaba crime rape na chingbagi matang da police na thabak tawba matamda michang mikhai naidana thabak tawbiyu haiki CSIR National Laboratory New Delhi na sinduna December 30 taraga mathoi fauba New Delhi da pangthokadoriba Indian International Science Festival da saruk gyanana ba khangatlaba mahiroi nipal amadi oja ani yawba tim lamthabagi thoram amangasi SK Ideal High School ngairangbam da pangthokre thoram adu da MPT maina amadi lamdamadu ki masak naiba miyoi kaya su sargyaki Hairo Kendra manung chanba yaripok nongpok Segmaidagi Yaripok CI Tabalambi Pioneer Diesel Auto Tata Magic Iris GIO Honor and Drivers Welfare Association na Semjin Craig Jahi kayagi mamangdagi hauna phattana lakpalambi asi sarkarna hanna yengsin bidrabasu Sem Craig haina media da phongdor kibadu laibak thibani tangai fadana passenger service tawriba singna miyamgi awapa yenglaga lambi asi semjin bagi tabak chatabani haina association ki miyut amana phongdorkri Imphal East Jila Parishad के उपाध्यक्ष ओरिबा सुंदर सिंह लागरिबा जनरल इलेक्शन दा हिंगांग केंद्र की कांग्रेस की मिरेप ओइना चोंथोकनबा वारेप लौरे हाइना ngasi mahaki mayumda pangthokpa mifam amada laukthokre Thama helebe economic blockade asi miyam gi yengduna UNC na handu haina Muslim organization mangana appeal tawkre ngasi Manipur Press Club ta pangthokiba paugi mifam aduda All Manipur Muslim Organization Coordinating Committee Muslim Advocate Legal Services Organization, United Manipuri Muslim Women Development Organization, All Manipur Muslim Art and Culture Organization, Amade, Manipur Muslim Welfare Organization ki luching basing sharugyake. Wangang kiba singna political party amade CSO sing yauna punna phaminaduna economic blockade asi handong na ba khanaba chungani. Miyamna asugwara ba phawda state government na karimata tawdana tumina leshin ba chumloi. CSO singnasu punna athuba matamda phaminaduna kari kari tawgadage habadu warep lawminaba matam oire haiki Manipur leriba praja singna ha kana amna wa takka kuma yawlaba simhawa yatana rocket chathabi base masi khatana to bilaganu lepiro haiba appeal sin thamjamani Mission for Integrated Development of Horticulture ki makada work-in interview tawduna horticulture assistant, field consultant taragnipan, contractor tha nipan gi lawkiba amade November tha da assistant agriculture officer oba mioi ama regular tahan kibadu karamba ararla yumpham oiduna chathakibanu haina JSC of Unregularization of Contract Appointment of 18 horticulture consultant assistant na hanglakre Manipur Press Club ta pangthokiba pawmisinga unaba mada JSC ki convener Y Vivekanand na government ki thawanga si yaningde housing horticulture ki lamda awangba thakta mai tamlaba mioi lishing hena lairiba se thawang asina makoi gi khudong chaba manghale haiki mari leinataba scheme amagi makada aduju India government ki scheme amagi makada leiraga kamaina adugi scheme do loira matungda kamaina moibu assistant agriculture officer habidi class 2 gazetted officer kamaina koirino masi ko yaningde adugu masigi poche putak lepiu aduga lepi dabatar de koi legislation lawani
कैराव केंद्र बीजेपी की मिरेप ओइगनी हरिबा अलहाज नसीरुद्दीन के पोलिंग स्टेशन 6/20 उरुप मुस्लिम अमदे 6/21 कैराव मक्तिंग मखालैका की बूथ लेवल कमिटी मीटिंग ngarang numidang pangtokna अलहाज नसीरुद्दीन बो पुन्ना सवगत पहायना वारेप लौख्रे अलहाज नसीरुद्दीन फोंगतोखिबदा महाकी मपा अलाउद्दीन मिनिस्टर ओइदुना केंद्र सिगिदमक पाइखतलंबा थबक थोरमसिंग अदुदगी हेना ngasi phawba thabak amata paikhatana leiriba asigi yenglaga mahakna miyamgi minut oinanaba rajniti da khongdarakpani haiki ngasi numidang pung 8 lom tabada moredagi imphal tamna thorakpa DI tatama economic blockade sogatpani chingnabasingna Tengnopor police station gi manung chanba thamna pokpida mai thakre Maruti van khara su blockade sogatpasing aduna nung amadi chai siznaduna thugairakpadagi amangata thokre Mai Jakraba DI Tatadugi registration number na MN07 D1900 ni Mapuna Nomai Bungdagi N Priyo Kumar Kobamioi Amagini Gariedu Maina Tumna Chakre Hari. Hauzik Sanabagi Pawmuk Lobirasi. ngasi sanabagi pauda Madhya Pradesh ki Sagar gi Palak Nagar da tim taraga humdoina group mari thongna khaidoktuna mamang thagi tang kungani pandagi chathari bat chahi taraga mari makhagi nupi machagi football masanage national school games ki final da Manipur Chandigarh gi makutta goal ahum sinoda maithiduna runners up tahore All Manipur Bodybuilding and Fitness Association Sinduna Hata Kangjibungi Begachandra Open Air Theatre Bota Gym Nifugatare ke bodybuilder Chani Kuntrag Marina Saruk Yatna Mr. Manipur Contest Pangthok Lagani Hari Lagliba January Tang Mangadagi Mapal Fauba New Delhi da Pangthokadoriba Senior National Bowl Badminton Championship da Saruk Yaningba Sanaro Singna Thasi Tang Mari da Chingamaka Oinam Chingal Pakta Pangthokadoriba Coaching Cum Trial Selection da Saruk Yaraba Yakani Hari Dingfang Kushu Association Amade Dingfang Kushu Academy na Kusam Naduna December ki tang anita ki mga fauba Malaysia ke Penang da Pangthokadoriba Ahumlak Suba Dingfang International Kushu Championship da Saruk Yagadaba Indian Kushu Federation ki team ngasi Bangalore thadokrai Team asida Manipur dagi Naurem Boinau MD Romeo Yaubagaloina na head coach oina Ketrimayum Jugesor na India ki team puduna chakibada All Manipur Kushu Kung Fu Association na nungai phongtorkli Tamil Nadu gi Ramanathapuram da January tang mari dagi hauduna pangthokadoriba 3 lakh suba hockey India Sub Junior Girls National Hockey Championship B Division da saruk yaruna bagidamak Manipur gi team semgadori Chahi Taraki Makada Leba Nupi Macha Sanara Singna Tang Manga the Pangthokadoriba Trial Cum Selection Testa Saruk Yaranaba Manipur Hockey na Kangalakri Lagliba January Tang Taraka Mathoida ki Taraga Mari Fauba Raipur the Pangthokadaba Kunganipal Suba Senior National Fencing Championship Saruk Yarunaba Manipur Fencing Association na Trial Selection December Marida Pangthokadori Saruk Yaningba Singna Manipur Fencing Association the Laktuna Kupamarol Kangnabayakani Hari December ki tang mari dagi taruk phauba Rajasthan ki Jaipur da pangthokadoriba kunganipal suba All India Karate Do Federation National Championship da saruk yagadaba sing yaipamangol piba ki thoram ama Lilong Kendra da BJP ki mirep oinana sem sariba Shaha Mushana lamjingduna pangthokre hari hauzik sanabagi makha taba pau boya 2000 dagi amuk lobisi sanabagi makha taba pau da football Manipur gi nat ki oiba jagoi isai thorunga mari lenana Manipur state yauna Pune state kunna saruk yaduna Khumman Lampak Sports Complex ki main stadium da sahi 33 makhagi nupi masagi humpuni suba National School Games football haukhre Hogdopaki thoramda Manipur Sarkar ki consultant Dr. R. Kinimai, Youth Affairs and Sports Department ki Director Dr. Harmit Singh Pahuja, School Games Federation of India ki Observer Dr. Anin Basins, amadi atai mil kaya su saruk yaki. Tharong ki chief guest oikiba
मणिपुर सरकार की कंसल्टेंट डॉक्टर आर.के. निमाइना पांगथोकदोरिबा गेम्स असिदा सरुक यारिबा टीम सिंगी मार्च पास्ट की सलामी ओखी मणिपुर कंटिजेंट बिहार The next contingent is Maharashtra. And the next थासी की टांग तरुक पाउ पांगथोकदोरिबा हुम्फुनिथोई सुबा नेशनल स्कूल गेम्स असिगी ngasi खुमल लंपाक मेन स्टेडियम दा सानगदबा झारखंड टीम लाक्तबदगी छत्तीसगढ़ना वाक ओवर लौखरे अनिसुबा मैच की सानखिबदा गुजरातना दिल्लीबु गोल अनि अमदा प्रैक्टिस फील्ड सानखिबा अहानबा मैचदा ओडिशाना तेलंगानाबु गोल अमा सिनोदा अमदी अनिसुबा मैच की सानखिबदा वेस्ट बेंगोलना कर्नाटकाबु गोल 13 अमदा माइथिबा पीखी अमरमदा आर्टिफिशियल टफ ग्राउंड सानखिबा अहानबा मैचदा महाराष्ट्रना विद्या भारतीबु गोल 13 सिनोदा अमदी अनिसुबा मैच की सानखिबदा तमिलनाडुना बिहारबु गोल 9 अमदा माइथिबा पीखरे सिंजमई कांग टूर्नामेंट की ngasi सानखिबा मैचदा वांगोई केंद्र कांखुटना खुंद्रापोंग केंद्र कांखुटपु माइथिबा पीखरे सिंजमई कांखुटना सिंधुना सिंजमई नमायरप मांडोप कम कम्युनिटी हॉलदा कांखुट 12 ग्रुप मरी ठोकना खाइदोक्तुना थासिगी टांग कुनबेगी सथरिबा सही यांखई मदी हुंफुगी केंद्र वाइस कांग टूर्नामेंट की ngasi सानखिबा मैचदा वांगोई केंद्र कांखुटना खुंद्रापोंग केंद्र कांखुटपु पांजल 13 कापतुना माइथिबा पीखरे हयेंग थोंजू केंद्र कांखुट अमदी थांगमैबन केंद्र कांखुटका सानगनी क्रिकेट अहानबा YWC ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट की ngasi सानखिबा मैचदा युम्बु सरसी लंगथवालना PYC कुनुंग ममांगबु रन 30 माइथिबा पीखरे युम्बु सरसी लंगथवालना टॉस ngamduna अहानबा बैटिंग तौबदा ओवर 12 गा बॉल 3 विकेट लोइना टूरगा रन 92 लौखी मसीगी पाखुमदा अनिसुबा बैटिंग तौखिबा PYC कुनुंग ममांगना ओवर 12 गा बॉल 3 विकेट लोइना टूरगा रन 92 खक लौदुना मैच असि माइथिखिबनी मैच असिदा सरसी लंगथवालगी सानरोई प्रियोना विकेट 3 लौदुना मैन ऑफ द मैच ताखरे हयेंग नुंथिल पुंग 12 मखाई ताबदा पायोनर क्लब लंगथवाल अमदी YCCA सजिंगा सानगनी हौजलो इस्लपदंग सिनोमगे ओइबा अयंगा सागी पावमुक पिजरी ngasi oikiba aying asagi pauda ICAR Lampel Patagi Pangba Paugi Matung Ina Ngasigi Kwaidaki Sakiba degree Celsius Kunmanga Dasmik Taret Kwaidaki Ingba degree Celsius Tara Dasmik Taruk Nungshita Yauba Ising Manin Gisang Ayukta Sada Mariputara Matoi Nungtilda Sada Yankai Mari Oiki Ngasigi nong sukide मरोबा पाव मोहना प्राइवेट सेक्टर याउदना मणिपुर की थबक फंगद्रिबा नहारोल सिंदा थबक पीबा ओइथोक्ते हाइना चीफ मिनिस्टर अक्रम इबोबिना फोंदोखरे लुपा चंगा अमसुंग इसिंग चपी चनान खिदबा मिचम प्रजा वाहनबा मदे अपंगबा सिबा थवंगनि हाइना चीफ मिनिस्टर ओइबोबिना हाइख्रे अमदे इकोनॉमिक ब्लॉकेट अमर मोइदुना माउद पंदुना लेरंबा गाड़ी सिंह अकनबा चेक्सिन थोरंग लोइनाना इम्फाल दा पुरखरे Sigidi, ISTV na pizza pau matang sa lujere, mayang tabi di basing ba mukha na. DPS Guwahati Ningtina Semlaba Sanabung Lairaba 3,600 days scholar Masung CBS Sida track record Tambangam Laba Border Sani Lainabagi Pudung Saba Pidiba Lupa Masa Masung Lupi Masa Singi Tongan Ba AC Hostel Labagi Matakta Mi Ani Mari Natraganipan Pambaya Baka Sing Sumatik Chana Lairaba Mapam Masida Tapi Tambibagi Teacher Student Ratio na 1:12 ni Lakdeba Sehi Isingani Sumutara Taret Masung Tara Nipangi DPS Guwahati Hostel da Lainabagi Ming Chanba Jere
NIELIT NELIT course DAS Digital Addressable System gi 2 months course yaubiningba mioi singda aroibo oina khanganjari madudi hajik cable TV da sijanariba LRIPL amadi logic setup box sing asi yaraktraba matamda karamna semgani haibagi ha anigi course ama akampata leiba NIELIT NELIT Institute ta lakliba December manga dagi horagani class 8 pass toraba mioi singna hariba course asi yawiba yagani akupa marol NIELIT NELIT tagi lawbiyu schedule caste schedule tribe amadi OBC gidi hariba course asi free oigani khanganjariba NIELIT akampat Thawai yawiba cable service provider singsu haiba course asi yawiba yagani akaknaba sit khara khaktani 50th Mr. Manipur Contest Golden Jubilee Celebration 2016 pangthoklagani lakliba December ki tang mari Nomaijing numit Port Palace Compound Imphal da pangthokjaragani contest asigi body weight checking lakliba December ki kitang ahumda Human Lapak leba ampagi office ta ayuk ki pung 9 dagi 13 phawba chatajagani contest asida yaubigadaba sanarosingna mapal tangtibunga leba ambagi office tagi participants form hambigani maram aduna contest yaugadaba sanarosingna November tang 3 tagi 16 phawba nukil pung 2 dagi manga phawbagi manungda mapal tangtibunga leba ambagi office ta form bisinba yagani Apo Kumarong Ambagi General Secretary I Vipin Tagi Bigani